Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri Merudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 2023 gitugutu 2025 aho tugiye kurebera hamwe ibiri kubera mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo, yaba mu bumanuko, mu buraruko ndetse tukareba n'ibikubera mu barracks zitandukanye ziri gutegurirwamo abasirikare bagomba kurungikwa mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo, Kamina, Kitona ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Kindu, mu bigo bitandukanye gutangirwa imyitozo ikomeye ndetse n'ibikundi bikomeje kugenda bigaragara ko ari byo gutegura abasirikare bagomba kurungikwa mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Nibyo tugiye kuraba uko biri kugenda bikorwa. Turaza kandi no kunyura mu bice bitandukanye ku mirongo y'imbere y'urugamba turebe biri kuba ndetse nuko ibintu bihagaze. Turaza kwabwira ibiri kubera muri Masisi, Kashebere, muri Warikare, tubabwira ibiri kubera Nyarushamba hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bitandukanye nkuko bikomeje kugenda bitangazwa nabo ku ruhande rwa 2023, dore ko kugeza ubu kuri FARDC yo nta kiratangaza. Turaza kandi gukomeza kuramburira hamwe page amakuru akomeye dufite, turebe ibiri kugenda biba, turebe ibiri kubera mu bice bitandukanye byo muri Sud Kivu ndetse turabwira ibiri kubera Nyiragongo, Bibwe, muri Masisi, turebe imirwano ikomeye yakajije umurego muri Kivu y'Amajyaruguru. Turifashisha ubuhamya buri gutangwa n'abaturage batuye muri ibi bice aho batangiye gutabaza imiryango mpuzamahanga kubera ibiri kugenda biba. Turaza kandi gukomeza amakuru yacu turebe amakuru mbashya y'imyiteguro y'igitero cy'ingabo za leta FARDC na Codeco mu bwoko bw'abahema muri hitwa muri Hema Bangere. Turebe ibyatangaje ndetse n'amashusho akomeje kugenda asakara ku mbuga ngurukana bumenyi agaragaza uko abaturage bacitsemo igikuba. Turaza kandi kubabwira ko inama ya gatatu ya GSCAM i Washington yashimangiye urugendo rugana ku mahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Ni Joint Security Coordination Mechanism GSCAM, aho rero yahuje intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Repubulika y'u Rwanda, leta ya Qatar ndetse n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Turaza rero kurebera hamwe ibijyanye na Washington Peace Agreement, aho haje amakuru akomeye n'amakuru amaze gusohoka mu bijyanye na Concept of Operation Canoposi bijyanye no gukuraho ibibazo bikomeye harimo no kurandura umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Turaza kandi kureba ibigiye kuba bikozwe na MONUSCO ndetse na G2 ya FARDC, aho rero bagiye gufatanya na RDF mu bijyanye no kurangiza ibibazo barimo rero na Angola ndetse na Tanzania. Turaza kubabwira ibyatangajwe n'ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri GSCAM, Colonel Richard Murenzi, aho yavuze ibikomeye bigiye kuba. Turinjirayo nitugera mwarabana n'ububanyi n'amakungu tubatosorere ibiri kugenda bivugwa kuri iyi ngingo. Turaza kandi gukomeza kubabwira ko Umudepite Theo Ngwabije Kasi yatanze umushinga w'itegeko rigamije kuvugurura no guteza imbere Kongo ingabo za Kongo. Turareba ibiri kugenda bigaragara kuri loi organique numero 11-012-11 turebe ibiri ko biragenda bigaragara muri itegeko rishya rigiye kuvugururwa kugira ngo FARDC yongererwe ubushobozi. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera Twingiza Side, turebe ibijyanye n'ibiri na site industrie Twingiza, ahari uruganda rukora umusaruro wa zabo ruherereye muri sheferi ya Rwindi mu territoire ya Mwenga muri groupement ya Ruciga muri province Sud Kivu. Habaye rero frappe aliene igamije gusenya ibikoresho byose bizari bikiri ku ruganda rwa rumaze amezi 5 ruri mu maboko y'inyeshyamba za MRDP, aho rero ari igitero gishya cyongeye kuba kuri uyu munsi hakoreshejwe drone. Naho rero turi buze guhera amakuru yacu turebe ibiri kugenda biba. Turaza kandi kumva n'abatama batubwira
biriko biragenda vyibonekeza mu bice bitandukanye, aho rero bari buze kutubwira yewe n'ibikomeje kugenda biba mu buryo budasanzwe kandi natwe bwadutunguye, tukababwira ibiriko biragenda bigaragaza ndetse n'ibiri kugenda vyibonekeza nk'uko amakuru atugeraho ariko aragenda bisigura imyiteguro y'imirwano irakomeye nk'uko rero biri kugenda bigaragara. Abatama rero baraza kutubwira ko bimeze gute. Reka tubahe izindi update kuri uyu mugoroba. Navuga urimo urashyira ijoro mu by'ukuri mu mujyi wa Uvira, umuhanda route nationale numero 2, igice neza gikora kuri Lake Tanganyika. Turabyumva mu buryo bw'iramvuye, ni mu gihe kandi aza kutubwira ko mu Minembwe bimeze gute. Mu Minembwe andi makuru n'ubundi rero umuntu atareka kubabwira, muri Uvira n'ubundi birakomeza kugenda bigaragara yuko ubwo bari bwose ku gisirikare cya leta Congo FARDC, kubera yuko ibikoresho bitandukanye igisirikare cy'u Burundi gikomeje kohereza abasirikare benshi cyane muri Uvira, cyane udusozi twinshi nababwiza ukuri ko dukomeje koherezwamo abasirikare mu mujyi wa Uvira. Ni imisozi itandukanye ya za Kavimvira, ariko kuri uno munsi deployment zagiye zigaragara, ngira ngo mwumvisha amakuru y'ibitwaro byahungishijwe umujyi wa Uvira. Ubu rero deployment zagaragaye haraza ibi byose rero turaza kubyumva mu buryo bw'iramvuye. Banywanyi nimuze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru atosoye arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Amakuru agezweho kuri uyu munsi wa kane w'indwi kw'igenekerezo rya 23 Gitugutu 2025. Nimuze turamburane page turebe buri kimwe kubikomeje kugenda biba. Ndatangira mpera muri Side Kivu, aho rero hari kuvugwa amakuru y'imirwano yangije ibidasanzwe muri Tingwiza, aho indege za leta ya Kongo zongeye guhitana ibikoresho by'uruganda. Ibitero bikomeye byabaye bikaba rero ari ibintu byatunguranye. Ndatangira nkubwira ko Twingiza Side Kivu mu rukera rwo kuri uyu wa kane ku isaha za mu gitondo nibwo indege zatangiye kugaba ibitero. Amakuru aravuga ko iyi operation yakozwe ku isaha 7:12 z'urukerera. Indege z'intambara za FARDC, Force Armée République Démocratique du Congo, zongeye kugaba ibitero bikomeye kuri site industrielle Twingiza Mining, ahari uruganda rukora runatunganya umusaruro wa zahabu oro ruherereye mu sheferi ya Windi mu territoire ya Mwenga muri groupement ya Ruciga muri province ya Side Kivu. Iyi frappe aérienne yari igamije gusenya ibikoresho byose byari bikiri ku ruganda rwari rumaze amezi 5 ruri mu maboko y'inyeshyamba za M23 n'abambari bazo mu mutwe w'inyeshyamba wa AFC MRDP twirwaneho ndetse n'abandi bafatanya bikorwa bo mu bwoko bwa Wazalendo bafasha FARDC mu rugamba. Iki gitero cyo gusenya uruganda bikaba bivugwa ko amakuru yemejwe n'inzego za gisirikare za FARDC zivuga ko iyi frappe yagabwe hagana ku isi ya 7:12 z'urukera kuri uyu wa kane bakoresheje drone de combat hamwe n'indege nto z'intambara zo mu bwoko bwa type Su-25 modernisé zari ziturutse ku kibuga cy'indege cya Kamina nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Ibyo rero bikaba bivugwa ko bateye ibisasu birimo tanke de réserve de carburant, amasatiro menshi y'amavuta yo gukoresha mu ruganda n'imashini zangijwe groupe électrogène de cellule. Harimo rero ibijyanye na za moteri zangirijwe. Ibice by'ingenzi byari bigize station énergique y'uruganda rwa Twingiza Mining zarashwe birashya. Nyuma y'ako kanya ibicu by'umwotsi birimo n'umuriro bizabaye byinshi cyane mu ishyamba rya Bibindi, aho abaturage bamwe bavuze ko bumvisha urusaku rw'ibisasu rugera mu birometero birenga 12. Umwe mu baturage bo muri aka gace kwa Ruciga witwa Kaseleka Mumbele yabwiye itangazamakuru ati, twumvisha indege hejuru yacu nk'iminota irenga 10, hanyuma twumva ibisasu biraturika bigwa mu ruganda. Umuriro warahiye cyane, umwuka w'izoni wuzura hose. M23 bari hose batangira guhunga bajya mu misozi yitwa Kambugwe. M23 rimaze gukusanya zabo fite agaciro ka miliyoni 12 z'amadolari. Uruganda rwa Twingiza Mining rwa rumaze igihe rufunze kubera intambara, rwari rwarafunguwe n'inyeshyamba za M23 kuva mu kwezi kwa gatanu 2025. Amakuru y'iperereza ya DEMIAP, Detection Militaire des Activités Antipatrie hamwe na Service Nationale y'u Burundi aragaragaza ko kuva icyo gihe umutwe M23 wagiye ukura muri Twingiza zabo zifite agaciro kagera
kubiri miliyoni 12 zirenga z'amadolari bohereje mu bihugu bitandukanye n'ahandi mu buryo rwishwa mu nyungu zifite agaciro ku bijyanye no kongera imbaraga z'iki cyama. Ibiro bikaba byarakuruye uburakari bukomeye mu nzego za gisirikare za FARDC, byatumye hategurwa ifrape strategique igamije guhagarika ubukungu bwa gisirikare economie de guerre M23 yari ishingiyeho muri Twingiza. Amakuru yemejwe n'abaturage ndetse n'inzego z'ubutasi za FARDC avuga ko mu ndwi ebyiri ziheze M23 n'abambari bayo bari batangiye gusana uruganda rwa Twingiza Mining, aho bari bazanye abatekinisiye bakomoka muri Uganda bagamije kongera gukora ibikoresho byangiritse kugira ngo bongere gutangira gucukura zabo mu buryo bwagutse. Umunyamabanga w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo mu gace ka Mwenga, Major Faustin Musabwa, yaraherutse kuvuga ko uruganda rugiye kongera gukora mu buryo bw'inyungu rusange kugira ngo abaturage bo muri Ruhindi babone imirimo n'iterambere. Ariko abasasanguzi benshi babibonye nk'uburyo bwo gushaka amafaranga yo gukomeza ibikorwa bya gisirikare bya M23 mu duce twa Warikare, Masisi ndetse na Karehe. Ku rundi ruhande, leta kuri Colonel Ilunga Kabamba, komanda mushya wa Legion Militaire ya 33 FARDC muri Sud Kivu, yavuze ko iki gitero cya Operation Chirurgicale Aliene kigamije gusenya ibikoresho byakenerwaga mu bikorwa n'ibijyanye no gutunganya umuriro w'agaciro. Mu itangazo ryasohowe nyuma y'iki gitero, FARDC yagize ati: Armée congolaise pour la Vincent les cracher tous les structures économiques irrégulières que financer le terrorisme sur le territoire national. Twingiza Mining devenir devenir un site industriel sous contrôle de l'État, passe ni ressources de insistement pour des robberies. Ari musirikare mukuru yongeye ko imirwano izakomeza no mu duce twa Rwindi, Rusenda, Mwenga centre. M23 ikomeje kugira ibirindiro bikomeye. Nubwo rero igitero cya FARDC cyari kigamije kubohora uruganda, abaturage bo mu bice bya Twingiza baravuga ko bari mu bwabo bukomeye kubera amasasu, ibisasu n'ibiturika bikomeje kugenda bigaragara. Witwa umuturage utuye muri ibice yagize ati: twabonye umuriro mwinshi mu ruganda rwa Twingiza, ubu twese twahungiye mu ishyamba rya Rwindi, abana bafite inzara, nta bikorwa by'ubutabazi bigera hano. Abaturage barasaba leta ko yakongera kohereza MONUSCO cyangwa abashinzwe protection civile kugira ngo barebe uko bagarura umutekano muri ibi bice. Uruganda rwa Twingiza rwubatswe mu myaka 2010 na kompanyi yitwa Banner Corporation, rwari rumwe mu ruganda runini rucukura zabo muri Congo. Nyuma y'intambara ya M23 na Mai Mai mu myaka ishize, Banner yahagaritse ibikorwa byayo, uruganda rugwa mu maboko y'inyeshyamba. Twingiza ifite réserve de oil estimée en place de 1.8 miliyoni de once, kandi rufite imashini zishobora gucukura toni 1,300 za zahabu ku munsi. Ibi bituma M23 ifata aha nk'isoko ry'ingenzi ndetse nawe igomba gukura amafaranga y'ibikorwa byayo. Mu gihe FARDC yagabaga igitero, imirwano yari ikomeje mu duce twa Nyangezi, Businga, Kamanyora. M23 n'abafatanya ibikorwa bayo bagiye bahangana bikomeye n'abazarendo n'ingabo za leta. Inzego za gisirikare za leta zatangajwe operation mu kirere ya Twingiza ari igice kimwe cy'urugamba rurerure karundura mu bikorwa bikomeje kugenda bigamije gusenya imbaraga ndetse n'ubushobozi bya M23 nkuko byagiye bigaragara mu bihe bitambuka. Hajya hagaragara iyangirika ry'umutekano ku gitigiri ntangere. Iki gitero cya FARDC cyerekanye uburyo ingabo za leta zifashe icyemezo gishya mu guhana umutwe M23 mu rwego rw'ubukungu, aho bitarangirira aho gusa, ahubwo binasenya bumwe mu bikorwa bikomeye bagenda bubaka bigamije kubinjiriza amafaranga. Ngaho nguko rero ibi nibikomeje kugenda biba mu gihe imirwano ikomeje kandi ikomeje kugenda ifata indi ntera mu bindi bice bitandukanye. Nkuko rero bigaragara mu gihe amahanga akomeje gushimangira umuhate wo kugarura amahoro mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Congo, leta ya Kinshasa yongeye kwerekana ko ishaka intambara aho kuba amahoro. Amakuru yizewe yemeza ko kuva ku igerekerezo rya 21 Gitugutu 2025 kugeza ku munsi wo kuwa kane, ingabo za leta FARDC zifashisha indege nto za gisirikare mu bitero zakoze mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage ahitwa Nyarushyamba muri teritwari ya Masisi no muri Kasheberi mu karere ka Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru.
hari bombardoma ku baturage nk'uko bizatangajwe mu matangazo yashyizweho ahagaragara n'ubuyobozi bwa FC ku mugoroba ku igenekerezo rya 22 Gitugutu. Ibitero bizakozwe mu buryo abaturage kandi bibagiraho ingaruka nk'uko rero babivuga, bagaragaza ko bizabangamye bikomeye nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Ibi rero bikaba bibaye mu gihe bikomeje kugenda bigaragara ko hakomeje urugendo rwo gushaka amahoro ndetse no kurangiza ibibazo bimaze iminsi bigaragara nk'uko rero bimaze kugenda byemezwa ndetse binavugwa. Kuri ubu bikaba rero byemezwa ko umutekano uri guhungabana ku gitigira intangere. Tujya ku ruhande rwa diplomasi turababwira ko kugeza ubu ngubu Washington, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu ndwi iheze zayoboye inama ya gatatu Joint Security Coordination Mechanism yahuje intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda, Leta ya Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Iyi nama yabereye Washington mu gihe kuwa gatatu mu gice cya gatatu cy'ubufatanye bwashyizweho nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro Washington Peace Agreement igamije guhagarika burundu intambara mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo no gutangiza inzira y'ubufatanye bushya hagati ya Kigali na Kinshasa. Ubutumwa bwatambukijwe ku rubuga rwa X n'umujyanama mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibya Afurika n'Abarabu bwatangaje ko GSCAM yateye intambwe ikomeye mu kwemeza Concept of Operation Canopus igamije kunoza uburyo bwo kugabanya intambara y'umutwe FDLR ukomeje kubangamira umutekano mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Congo no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'igisirikare cy'u Rwanda zari zarashyizweho kubera inzego z'umutekano za Congo zari zikomeje kubangama. Mu nyandiko yasohowe nyuma y'iyo nama, abayobozi b'izo mpande zose bashimangiye ko kurwanya FDLR ari intambwe ya mbere y'ingenzi mu kugarura ituze mu karere. Uyu mutwe washinzwe mu 1994 n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, akaba rero ari umutwe umaze imyaka irenga 25 ukoresha intwaro biteza ibibazo bikomeye muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uko bitangazwa na raporo z'iperereza yaba izakozwe na MONUSCO ndetse na G2 ya FARDC, biravuga ko FDLR rikomeje kugira uruhare mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubwicanyi n'ubujura byibasira abaturage mu duce twa Rucuru, Rubero, Warikare, Karehe. Iyi gahunda nshya ya GSCAM igamije gushyiraho uburyo buhamye bwo kurandura ibikorwa bya gisirikare binyuze mu bufatanye bwa FARDC na RDF n'abafatanyabikorwa b'akarere barimo Angola na Tanzania. Umunyamabanga wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri GSCAM, Colonel Richard Murenzi, yagize ati ibi biganiro byatweretse ko amahoro mu karere k'ibiyaga bigari adashobora kubaho hatabayeho guca burundu umutwe FDLR n'abandi barwanyi bahungabanya umutekano. Twiyemeje guhuza ibikorwa n'amahanga kugira ngo ibyo bigerweho hatabayeho gusubira inyuma. Mu gihe Repubulika na Demokarasi ya Congo yari imaze imyaka irenga 3 ishinja u Rwanda gufasha umutwe M23, Kigali yo ikomeje gusobanura ko ingabo zayo ziri mu bikorwa byo kurinda kubera guhungabanywa n'imitwe, aho rero byagiye bigaragara ko ku mupaka hashyizwe ubwirinzi bukomeye. Mu nama GSCAM impande zombi zemeranyije ko uburyo bwo gusuzuma no kugenzura ikoreshwa ry'ingufu n'ingabo ku mupaka. Umunyamabanga mukuru wungirije wa African Union ushinzwe amahoro Ambasaderi Bankole Endeyo yashimangiye ko icyo gikorwa kizakuraho icyizere gike cyari cyaragize hari ati ni intambwe ifatika mu rugendo rwo gusubiza icyizere hagati y'abaturage. Nta mahoro arambye ashoboka mu gihe hari ibihugu bibiri bimeranye, bikaba rero ari bigaragara. Uretse kuba Katari ari umwe mu bafatanyabikorwa b'Imena mu biganiro bya Doha bizabaye intango nziza y'uyu mwaka, kuko rero hakomeje kugenda haterwa intambwe ikomeye mu bufatanye na diplomasi mwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Mu iyi nama ya Washington, intumwa za Katari zoe na Sheikh Mohammed bin Al-Thani zabwiye abitabiriye iyi nama ko Doha izakomeza kuba muhuza wizewe mu gushyira mu bikorwa iby'amasezerano ateganya. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umujyanama mukuru ushinzwe ibya Afurika n'Abarabu yemeje ko GSCAM izaba urubuga rukuru mu guhuza ibikorwa bya gisirikare, umutekano n'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Kunoza Concept of Operation ni igikorwa gikomeye kizafasha mu kugabanya intambara no kongera amahirwe y'ubukungu mu karere. Iyo amahoro agarutse, ibikorwa by'ubucuruzi n'ishoramari birongera birabyuka.
nk'uko rero bigaragara ibikomeje kugenda bigaragara biri kugenda biba mu buryo bwiza, biri kugenda bikomera kandi biri kugenda biba ibindi. Abasasanguzi bavuga ko inama ya gatatu ya GISCAM ishobora kuba ikimenyetso cy'ihinduka rikomeye mu rugendo rwo kugarura amahoro mu karere. Nk'uko rero bigaragara abasasanguzi mu by'umutekano muri Bukavu baravuga ko kuri ubu hashobora kuba hagiye gutangira urugendo rushya rushobora kuzana icyizere ko amahoro ashoboka, ibintu bikongera bikajya mu buryo. Ariko kugeza ubu hari abashingira ku kuba hakomeje kugenda hagira ibikorwa bihungabanya umutekano. Hagati aho kuwa gatatu tw'igenekerezo rya 22 Gitugutu, umudepite uhagarariye intara ya Kivu y'Amajyepfo Honorable Theo Ngwabije Kasi yashyikirije inteko nshingamategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umushinga w'itegeko ugamije guhindura no kongera ibikubiye mu itegeko rigena imiterere n'imikorere y'ingabo za leta ya Kongo, loi organique numero 11 012 du 11 août 2011. Uyu mushinga mushya witezwe kuba uzaba urufunguzo rwo kubaka ingabo zigezweho zifite ubunyamwuga n'ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano biri kugaragara mu gihugu. Waje mu gihe akarere k'uburasirazuba bwa Kongo hakomeje kuba hazazwa n'intambara n'imiterere y'abitwaje intwaro by'umwihariko mu turere twa Nord Kivu. Nk'uko rero byatangajwe n'uyu mudepite mu itangazo yashyize hanze nyuma yo kurishyikiriza intego no guhindura imiterere y'ingabo za FARDC kugira ngo zibe zigezweho kandi zikorane n'umurongo uje n'ibihe bya none. Nk'uko rero bigaragara Honorable yagize ati iyi reform igamije kudutegurira igihugu cyacu ingabo zifite ubushobozi bwo kwirwanaho zicunga umutekano mu buryo bugezweho kandi zifite icyerekezo cyo kubaka igihugu gikomeye. Yongeraho ati turashaka ingabo zifite imbaraga, ubunyamwuga, zizewe kandi zitabogamye mu miyoborere. Ingabo zacu zigomba kuba ishingiro y'ubusugire bw'igihugu. Ibi rero ni biri kugenda bikorwa mu gihe yahitwa Tongo neza cyane ahitwa za Gatare humvikanye imirwano idasanzwe yaje gusakiranya uruhande rw'intare za Sarambwe ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse bikavuga yuko iyi operasiyo yagaragayemo icyitwa umuwazarendo wakoze ibitendo ku rwego rudasanzwe. Ni umuwazarendo ngo wongeye kwigaragaza mu buryo budasubirwaho kandi bwagaragariye buri wese kuko ngo aka gace kumvikanyemo imirwano ikomeye cyane kuko nk'ubu abaturage batuye hariya mu misozi yitwa za Kiwanja, abaturage batuye za Kahunga abenshi mumvishe urusaku rw'amasasu rwagaragaye hano mu misozi yegereye za Katare ndetse n'ahitwa Tongo. Abenshi muri bo batangiye guhunga bavuga bati katubayeho, imirwano yongeye guhinduka ndetse kandi yongeye gukomera cyane. Urabona yuko urugamba hano muri teritwari ya Rushuru ku ruhande rw'umutwe wa 23 bakomeje kugabwaho ibitero n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC uko umunsi ugenda uzaza undi. Uyu munsi rero biravuga ndetse kandi biremezwa yuko ubu FARDC yamaze kugera ahitwa za Bumbi ndetse n'ahitwa za Kahunga yerekeza neza cyane mu marembo ya za Kiwanja. Bikavuga yuko ariko uyu mutwe nawo hari abasirikare uri gukura hariya mu byerekezo byegereye za Rumangabo ubazamura za Kiwanja, ngana abasirikare bagiye kureka cyangwa kurinda imisozi ya za Gatare bakarinda iriya misozi ya za Kiwanja kugira ngo icyama 23 kitahinjira. Ariko urabona yuko ibintu bitari buze kora biri buze no kuba ihurizo ukurikije buryo ki urugamba ruhagaze aka kanya, ukurikije buryo ki intambara ikomeje kugenda igaragara mu bice byinshi bitandukanye byano muri Kivu ya ruguru ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyepfo, kandi ukabona uko umunsi ugenda uzaza undi. Ariko urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo ndetse kandi rukomeje no kugenda ruba ikibazo ku muntu wese ukomeje kubona ibiri kubera hano muri Kivu ya ruguru ndetse muri Kivu y'Amajyepfo. Aravuga ati iyi ntambara ntago iri buze kora kuko byaga bikunda niba FARDC yatangiye kugaba ibitero mu dusozi 23 iherereyemo muri teritwari ya Rushuru. Urabona yuko kandi n'umutwe wa 23 wamaze kumenye ko FARDC ikomeje kugaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye. Akanayo impamvu 23 ya deployinze abasirikare benshi cyane byaba ari hano ndani hano za Kiwanja ndetse n'iya misozi yegereye ku kiyaga cya Edouard, cyane cyane ya misozi ya za Kagera, Kinyambuhu, imisozi yegereye za Ishasha hafi y'umupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urabona yuko FARDC ikomeje kuvuga iti hari naho tuzahagaba ibitero, ari nako 23 nayo ihongera abasirikare. Nibiri kubera muri ibyo bice ni mu gihe kandi muri Fizi ndetse na Uvira naho ibintu bitoroshye. Mutama wo bimeze gute?
Igisirikare cy'u Burundi gikomeje kohereza abasirikare benshi cyane muri Uvira, cyane cyane udusozi twinshi nababwiza ukuri ko dukomeje koherezwamo abasirikare mu mujyi wa Uvira. Ni imisozi itandukanye ya za Kavimvira, ariko kuri uno munsi deployment zagiye zigaragara, ngira ngo mwumvishe amakuru y'ibitwaro byahungishijwe umujyi wa Uvira. Ubu rero deployment zagaragaye hari za Kavimvira, deployment zagaragaye ahitwa za Munanira, deployment zagaragaye mu misozi ya Kibondwe, deployment Kiroma, deployment Shenge, Kirungu, mu misozi myinshi itandukanye utibagiye Muheta na Katongo, utibagiye Gomba. Hanjemo ibikoresho byinshi byiganjemo izi ntwaro cyane cyane ziri mu bwoko bw'izi mbunda ziremereye zisanzwe zikoreshwa mu buryo bwa advance, ariko nanone twagiye tunabona n'aya ma BM12 azanwa mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Uvira, cyane cyane iyo misozi nagiye ngarukaho, cyane cyane imisozi ya za Kirungu, Kitara. Nk'ubu imirambi ya Gomba ndetse na Kitara ikomeje kuzanamo abasirikare, ariko nanone abenshi muri bo bari kuzanwa hano za Gomba, bari kuzanwa za Kitara ndetse na Katongo, niba bari kumanuka ku muhanda w'Utunationali 5 berekeza ahitwa Useni, mu marembo y'umuhanda w'Utunationali 5 uva Uvira werekeza hano muri Fizi mu byerekezo bigana za Karemberembe ndetse na hariya mu bice bya Baraka. Ibi kandi bigahuzwa hamwe n'igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwambutsa abasirikare bari gukura mu byerekezo bya hano mu kiyaga cya Tanganyika, babakura hariya za Makamba babambutse ikiyaga cya Tanganyika bakaberekeza mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Fizi kugira ngo baze kugaba ibitero ku ruhande rw'umutwe neza Sarambwe. Tuwasiyo Uvira ni deployment, kandi urabona yuko ibikoresho biri kuzanwa ni ibikoresho byiganjemo imbunda, ubona yuko zidasanzwe zitazimenyereye cyane ku mirongo y'embere ku rugamba, ubona yuko ibintu bishobora kuza kuvamo ikintu gikomeye cyane, by'umwihariko intambara ishobora gutungurana ndetse kandi ishobora no gusatira ibice byinshi uyu mutwe wa M23 uherereyemo, cyane cyane iriya misozi yegereye umujyi wa Uvira, cyane cyane imisozi ya Bukavu ndetse n'imisozi y'Iminembwe, aho igisirikare cy'u Burundi ngo gishaka kuyikuramo vuba na bwangu. Ibiro ni biri kubera kuri iriya axe. Reka rero duhite tunerekeza i Walikale naho tubabwira ibiri kugenda biba. Walikale bimeze gute Mutama kugeza ubu? Imirwano rero yongeye guhinda isura, imirwano yongeye gukomera cyane mu bice byinshi bitandukanye, ariko nanone nubwo imirwano yahinduye isura mu duce twinshi dutandukanye, nababwiza ukuri yuko mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Walikale icyitwa deployment nicyo kiganje, nyuma yuko mu minsi mikeya ku munsi w'ejo bundi aho FARDC yakoresheje drone za CH+ ndetse kandi igakoresha kamikaze, igakoresha icyitwa Sukhoi 25 muri misozi ya Zameti ndetse no mu tundi duce dutandukanye. Ubu rero icyitwa deployment ku ruhande rw'umutwe wa 23 bakomeje kudeployinga abasirikare mu misozi itandukanye yegereye hano za Karembe. Imisada y'abasirikare iri guturuka za Kishanga izamuka mu byerekezo byinshi bitandukanye, imisada y'abasirikare iri guturuka za Mweso yerekeza mu bice byinshi bitandukanye. Urabona yuko umutwe wa 23 cyane cyane ibi bitwaro biri mu bwoko bw'ama BM nibyo biri kuzanwa mu duce twinshi dutandukanye. Ibi rero biri guca amarenga yuko imirwano ishobora kuba yakomeretse kandi yahinduye isura mu gihe gitoya, ukurikije buryo ki imyiteguro ikomeje kugenda ikazwa, byaba ari ku ruhande rwa FARDC, ku ruhande rw'icyama cya M23 mu duce twinshi dutandukanye. Ubona yuko ibintu byahinduye isura ndetse kandi ubona yuko ibintu bikomeje kuzamba uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni urugamba rutoshye rero, ni urugamba ubona yuko ribuze kuba ihurizo, ni urugamba ubona yuko ku ruhande rwa FARDC hatagize igikorwa bashobora kuba bagira gutya rwose bakaba banakurwa hano mu isantire ya Pinga, ariko nanone ibi ntabwo umuntu yabihagararaho kuko FARDC nayo mu bice bya Pinga ikomeje kohereza abasirikare benshi cyane, aho ivuga yuko idashaka yuko uno mutwe ugira ibice na bikeya ubambura mu buryo budasanzwe rero bwa kinyamwuga. Urabona yuko deployment arizo zikomeze guca ibintu ndetse kandi ukabona yuko ku ruhande rw'umutwe wa 23 ukomeje kwitegura ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Walikale ni deployment mu misozi ya Karembe, Petit Burayi, mu misozi irimo M23 ni deployment Nyamiyanda, Taweza, Mutakato ku ruhande rwa FARDC ndetse kandi n'ino misozi ya za Nyenzira, Muriri no mu tundi duce dutandukanye. Nibiri kubera rero mwabiri yabice ibiro ni biri kwa mugiye n'ubundi ku zindi axe bitoroshye. Mutama tubwira ibiri kubera mu bice bya Bukavu avugwayo nayaye kugeza ubu. Kugaragara icyitwa operasiyo idasanzwe mu misozi itandukanye rero ya hano muri za Bukavu, cyane cyane mu byerekezo by'amahurizo y'umuhanda w'Utunationali 5 uva ahitwa za Kiriba uzamuka ujyana za Runingo hagati hari hafi neza za Bukavu. Ibi kandi byakozwe n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yuko bari bamaze kubona yuko uyu mutwe
ukomeje kugenda wohereza abasirikare benshi cyane mu byerekezo by'uno muhanda route nationale 5 uva za Bukavu werekeza mu byerekezo bya hano muri Uvira. Ni uduce dutandukanye rero byagaragayemo icyitwa ihurizo ridasanzwe. Ni nyuma y'uko uyu mutwe wari uri gukura abasirikare za Nyangezi, abandi ubazana mu byerekezo byegereza Musheni ubamano haraza Kamanyura. Bikavuga yuko rero nyuma y'uko uyu mutwe wari utangiye kohereza abasirikare ubarunda mu byerekezo byahitwa za Rubarika muri Bukavu, byatumye uruhande rw'igisirikare cya FARDC biyemeza kohereza abasirikare benshi cyane ahitwa Rungutu mu byerekezo bigana ahitwa Ruberize. Rero ngo biza kuba ikibazo gikomeye cyane kuko ku musozi witwa Ruberizi habereho imirwano idasanzwe nyuma y'uko guhera ku munsi w'ejo uyu mutwe wari wamaze kohereza abasirikare benshi cyane hano kuno muhanda route nationale 5 uva Bukavu werekeza muri Uvira. Bikemezwa yuko urugamba rwabaye Ruberizi ni urugamba rwagaragayemo imbunda nini ntoya ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse kandi bikemezwa yuko babashije no gusubiza inyuma gatoya ngo uruhande rw'umutwe wa M23 mu misozi barimo ahitwa za Ruberizi, kuko ngo aka kaya turi kuvugana uyu mutwe wahise usubira inyuma gatoya werekeza ahitwa za Ruvunji ndetse no misozi yegereye za Kisozi utibagiye imisozi ya za Ruburure, kuko ngo ubu ngubu niho uyu mutwe wa M23 ubaniye cyangwa se uryamye, nkuko amakuru ari guturuka ku rugamba. Ubona yuko urugamba rwakomeye ndetse kandi rukomeje kuba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni operasiyo zikomeje kugenda zikorwa ku ruhande rwa FARDC nyuma yuko uyu mutwe ukomeje kugenda wohereza abasirikare mu bice byinshi bitandukanye byegereye umuhanda uhuriwemo na Uvira ndetse na Bukavu, aho ubona yuko FARDC ivuga iti mu gihe twaba dukomeje kurangara uyu mutwe ushobora kuba watunyura mu ruhumye ukaba wafata n'ino misozi ya za Runingo ndetse na Kiriba, imisozi itegamiye Uvira ndetse na Bukavu. Ibyo rero ni biri kubera muri ibyo bice, mu gihe andi makuru agaragaza ko FDNB nayo yari Karungu mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Bihagaze gute bijyanye n'izi ntasi ziri gufatwa Mutamu? Mu misozi miremire y'Umurenge rero naho bwana mumenyesha makuru, ingabo z'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi rwose FDNB mu buryo bugaragara batangije ikintu cyitwa operasiyo. Batangije operasiyo mu buryo bugaragara kubera yuko barimo barahiga mu buryo bwose bushoboka cyane mu misozi babasha kugenzura. Barimo barahiga ngo hari abama 23 ndetse n'abatwirwaneho bari batangiye kwinjira mu bice by'amashyamba ngo baze kubataka. Babataka bitewe n'uko ngira ngo mwari mwakomeje kugenda mubyumva yuko agace ka Mikenye ingabo z'u Burundi zirimo ziragenda zihasatira. Bari batangiye rero ngo kuza gutatwa n'umutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi batwirwaneho. Ubu tuvugana rero ngo hatangiye operasiyo zo kubahiga nabo abarangije kubinjirira, kuko ngo bari kuza mu buryo bwa gisivile noneho bakinjira mu mashyamba. Abarundi barimo baragenda bateguriramo ikintu cyitwa rwose ngo ibitero. Ni ahantu rero mu by'ukuri navuga ko hashobora kuzabera urugamba rukomeye cyane mu misozi ya Mikarati, mu bice by'ahantu yitwa Sanganya ndetse n'imisozi ikikije Mikenye. Ni situation navuga yuko ishobora kuzavugiramo ikintu cyitwa imbunda zikomeye, nubwo barimo barinjira bameze nk'abashaka gukora operasiyo ziri silansiye. Amakuru aragaragaza neza yuko ingabo z'u Burundi zigera kuri 240 aribo baherutse koherezwa muri iyi misozi, ndetse bakaba barimo bategura ibishoboka byose kugira ngo babe bakwataka umutwe wa M23 ndetse n'abarwanyi ba MRDP twirwaneho ngo bafite gahunda yo kubirukana kugeza igihe ngo bafatiye umujyi wa Uvira. Ni situation navuga yuko ikomeye cyane, bishobora kuza guteza ibibazo bikomeye cyane muri iyi misozi y'Umurenge, ndetse n'abaturage bamwe bakaba batangiye ahubwo kubona ko ibintu bikomeye bakaba bahunga. Ni mu gihe rero kandi mu yandi makuru haragaragaza ko abasirikare benshi yaba ku ruhande rwa M23 ndetse na FARDC bari koherezwa i Masisi. Byo bihagaze gute? Ariko twerekera muri Warikare, aho ubu tuvugana mu gace kahitwa Kihisi, ahitwa Kembe ndetse n'ahitwa Ishunga. Aho hose umutwe wa M23 warangije kuharunda abasirikare benshi mu bice byahitwa muri Taweza, kuri mu Mutako ya mbere ndetse na Mutako ya kabiri. Aho bose hari abasirikare
mu gace kitwa Wenga hari abasirikare bavuye hafi neza ya Bulinga bazamutseyo kugira ngo bajye kwataka ibice by'ahitwa Nyamiyanda ndetse n'ahitwa Mubanda, ubundi bazamuke berekeza muri ibi bice bya Warikare. Amakuru ahari biravugwa yuko igisirikare cya M23 ngo gishaka gufata ibice neza byegereye ku kibuga cya Pinga, ariko ubu igisirikare cya leta ya Congo FARDC nacyo n'abambari bacyo hafi na paruwasi ya Warikare hano kuri biro regional ya DGM cyangwa se abashinzwe abinjira n'abasohoka barangije kwashyira abasirikare, mbese hafi kuri buri gikorwa remezo cyose navuga giteraniramo ubuyobozi cyangwa se inzego za leta barangije kwashyira abasirikare, kuko ahitwa kuri Skypone hopitale ya Warikare centre neza mu mujyi wa Warikare bahashyize abasirikare benshi cyane ndetse n'imbunda. Deployment irimo iragenda igaragara kuri buri ruhande, mu by'ukuri bigaragara yuko barimo bararebana ayingwe isa twajya kumva tukumva habaye imirwano, kuko ngubwo hari abasirikare bamaze iminsi bitorereza mu ishyamba ryo munsi y'ahitwa muri Mombo Side muri Warikare, hafi ya Warikare centre cyangwa se aho bakunda kwita kuri Parcelle, nabo ngo bazamutse n'ubundi baje kwegera ibi bice bya centre neza mu kibaya cya Warikare, ariko usa n'uwerekera muri teritwari zo muri Sud Kivu kubwo umanutse route nationale nimero 3, aho hose hagiye hashyirwa abasirikare kuri route nationale, ku buryo ngo biteguye ko umutwe wa M23 igihe cyose waba watatse ushaka kuza gufata iyi Warikare bagomba kuwusubiza inyuma. Nibiri kubera rero muri ivyo bice mu gihe andi makuru agaragaza ko ihungabana ry'umutekano rikomeje kugaragara ikare muri Minova, aho bimeze gute Mutamu? Situation ni hatari, situation ni danje cyane mu misozi myinshi itandukanye ya hano muri za Karihe. Ubu Karihe yose iri misozi ya za Katana, imisozi itandukanye yahariya muri Karihe. Umutwe wa M23 watangiye kwa deployinga abasirikare, ni nyuma yuko kandi biri kuvuganetse kandi biri kwemezwa yuko FARDC iri gutegura imirwano itoroshye cyane hano muri Karihe, byatumye cyama M23 rero uko biri kugaragara bavuga bati mu gihe bari gutegura imirwano idasanzwe nyuma yuko tugabweho ibitero by'indege za Sukhoi 25 hano muri Karihe, reka imisozi itandukanye ya za Nyambasa, imisozi itandukanye ya za Kaseke, imisozi itandukanye yegereza Kavumu hari hafi ya za Mugenderwa, imisozi itandukanye ya za Burera, imisozi itandukanye ya za Bushushu, Kaniya Pinga, Nikubi, utibagiye Dutu, hari ya za Katana na Karangara tuhohereze abasirikare benshi cyane. Niyo mpamvu cyitwa deployment rero ubona yuko zaciye ibintu muri ino misozi ya hano muri Karihe, cyane ino mirambi yegereye ahitwa za Bukumbi, imirambi itandukanye yegereye ahitwa mu byerekezo bigana za Mukwinja, utibagiwe imisozi ya za Numbi, aha hose mu byerekezo bigana za Minova. Intare za Sarambwe zikumana abasirikare babakura muri teritwari ya Masisara mu bice bya za Minova, babamanura za Karungu baberekeza mu byerekezo by'amashyamba ya za Karehe, bavuga bati wazarendo aba FDLR twamaze kumenya yuko bihishe muri no misozi yegereye hano mu misozi ya hano muri za Karehe. Ubona yuko rwose ibintu byakomeretse kandi byazambye mu buryo bidasanzwe kandi budasubirwaho. Ni urugamba rero ubona yuko rushobora guhindura isura mu gihe gito, ndetse kandi rukaza no gukomerera cyane uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'umutwe wa M23, kuko buri ruhande urabona yuko ruri kwitegura ndetse kandi uruhande rukubita agatoki ku kandi urundi rukubita agatoki mu gahanga, uvuga bati twebwe tugomba gutsinsura umwanzi, ariko urundi ruhande narwo ruvuga ruti twebwe tugomba gutsinda umwanzi. Ni mu gihe rero ibi biri kuba no muri Rubero naho hakomeje kugenda hagaragara iyangirika ry'umutekano ku giti gira intangere. Reka tugire Rubero naho twumve ibiri ko biragenda biba. Rubero bimeze gute Mutama?
turi kuvugana imirwano yongeye kumera tinese kandi yongeye guhindura isura mu misozi ya hano muri Rubero, cyane cyane imisozi iri hejuru y'ikiyaga cya Edouard. Ni imirwano yumvikanye ku rusaku rw'amasasu rwumvikanye ahitwa Burambo mu misozi yegereye Uhevi ndetse na Kavinyonge. Bikavuga yuko iyi mirwano yabaye nyuma yuko FARDC yagabye igitero iturutse muri ya misozi yegereza Kavinyonge hari muri amashyamba agana hafi y'ikiyaga cya Edouard hari muri Rubero. Bikavuga yuko kandi ibi FARDC bikoze mu rwego kugira ngo irebe byo cyaharura amayira yo kwerekeza muri bice bya Kamandi ndetse n'indi misozi itandukanye ya hano muri Rubero ifitwe n'umutwe neza Sarambwe. Ariko ibi nubwo byakozwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC n'ubundi imisada yabo iracyazanwa cyane ku ruhande rwabo, kuko ngubu imisozi y'Ubutembo ikomeje kuzanwamo abasirikare benshi cyane. Iriya misozi y'Ikabiyabo, imisozi ya za Mahungu, iriya misozi yegereza Musenene, iriya misozi ya za Katwa, hakomeje kuzanwa abasirikare benshi cyane. Kandi urabona yuko uru rugamba uko igisirikare cya FARDC kiri kururwana biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko hari imbunda ziremereye ziri gutegurwa, byaba ari izi ziri mu bwoko bw'ama BM12 BM21 cyane zikunze kugaragara ku mirongo mbere ku rugamba. Ibibunda biri mu bwoko bwa Sabasaba byagaruwe cyane ku ruhande rwa FARDC bikunda gukoreshwa n'aba FD ndetse n'abasirikare ba FDNB. Birasa naho byongeye kudusura mu misozi y'Rubero rero, kuko ngubu FARDC yo irashaka gufungura ihurizo rikomeye cyane bashyizwemo n'utwe mu 23 byano ku muhanda Rubero Musenene, cyane cyane ino misozi ya Katiri Migeri ndetse kandi n'ino misozi ya za Kishambiro bakayikuramo. Ariko urabona yuko bitari buze kora, kuko uko urugamba rukomeje kugenda rugenda mu misozi myinshi itandukanye no muri Rubero, niko ku mpande zombi bakomeje kwitegura kandi ukabona yuko kuri ruhande bakomeje kwambarira urugamba. Ariko cyane cyane FARDC ibiri kugaragara nuko ikomeje kuzana intwaro nyinshi hano Butembo, ariko nanone mu byerekezo byegereye Katwa hafi y'umuhanda Rubero Musenene, nkuko bari kugaragaza yuko bo bagishaka guhanganitse kandi no guhatana mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ni mu gihe kandi uyu mutwe nawo ukomeje kohereza abasirikare mu tundi duce dutandukanye twegere muri bino bice. Banywanyi rero ibi ni ibikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice, mu gihe rero n'ubundi n'ahandi za Nyabyondo naho ntibizoroshye. Tugenda tugana ku musozi, reka twumve Nyabyondo turagaruka duhita dusoza. Santre ya Nyabyondo yaberemo imirwano ikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya bikorwa babo cyane cyane. Ariko biravuga yuko iyi santre ya Nyabyondo yagabwemo igitero cyagabwe ku ruhande rwa Wazalendo bagamije gukura uyu mutwe wa 23 muri ya misozi ya za Nyabyondo n'indi misozi itandukanye iri hano za Nyabyondo, cyane cyane iriya misozi iri hafi y'ibikuyu byo kwa Burora. Bikavuga yuko rero ibi byabaye nyuma yuko n'ubundi uruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe cyangwa se 23 bari bamaze igihe kirekire bohereza abasirikare benshi cyane hano muri teritwari ya Masisi mu bisozi yegere hano mu santre ya Nyabyondo. Ni santre ya Nyabyondo rero yaberemo imirwano ikomeye cyane yumvikanyemo imbunda nini ntoya, ndetse kandi bikavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahanganye mu buryo budasanzwe ndetse kandi bidasubirwaho. Bikanavuga yuko kandi ku mpande zombi habayeho gutakaza gukomeye byaba ari intwaro ndetse kandi n'abasirikare, nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo ku rugamba. Ibintu bikomeje kugenda bizambanitse kandi bikomera cyane. Birasa naho byongeye gundusha rero mu misozi hano y'Inyabyondo, nk'uko amakuru ari guturuka muri no bice nyuma yuko n'ubundi imirwano yaje no kurangira uruhande rw'igisirikare cya FARDC operation bari bateguye yo kwambura uno mutwe idakunze. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko n'aya masaha turi kuvugana icyitwa urusaku rw'amasasu rw'imbunda ziremereye ndetse n'intoya rukomeje kugenda rwumvikana. Ni mu gihe kandi uruhande rw'umutwe wa 23 navuga yuko ruri kugabwaho ibitero mu buryo butunguranye, kuko byaba ari muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Warikare, mu bice bitandukanye bya Nyiragongo mu mujyi wa Goma haragaragaramo imirwano ikomeye cyane mu misozi myinshi itandukanye yaharaza Rubero. Nta munsi ucaho hataje undi tutumvisha imirwano. Ubu rero turi kuvugana ndakubwiza ukuri ko ahitwa Inyabyondo habereye urugamba rukomeye cyane, kandi ni n'urugamba bivuga yuko ku ruhande rwa FARDC Wazalendo ngo n'impamvu urugamba batarutsinze ngo nuko bagabye igitero bishoye cyangwa se batabanje guhamagara ibukuru, ngo ahubwo uwari uyoboye runo rugamba cyane cyane ngo ni umugabo witwa Colonel Sengiyumva Jean Baptiste wari uyoboye urugamba rwariya muri santre ya Nyabyondo wagabye igitero ku ruhande rwa Wazalendo. Ariko ku ikubitiro ngo ni nawe wabanje gusiga ubuzima ku mirongo mbere ku rugamba, nk'uko amakuru ari guturuka muri bino bice dukesha abahere muri bice bari kutubwira. Bikanavuga ko kandi ibi byanatumye uruhande rw'umutwe wa 23 rikura abasirikare muri ya misozi ya za Kadahandwa, abandi bakabakura muri ya byerekezo
bya Minova bakengera imisada ikomeye cyane muri bice kugira ngo n'ubundi FARDC idakomeza kugaba ibitero tutse mu bice byinshi bitandukanye hariya mu isantre ya Nyabyondo. Ibironi biri kubera mwabiya bice banywanyi bikomeje kugenda bigaragaza imyiteguro ikomeye ndetse n'imirwano yatangiye. Reka dusoreze ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Rero dukurikiye bwa mbere fyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubategura ndetse tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.